Pemirsa, kerama persemetonan pengempon Merajaan Agung Puri Satria Kawan, Desa Adat Sampalan, Desa Paksa Bali, Kecamatan Dawan, ngemargiang karya agung memungkah, tawur balik Sumpah Agung, nubung pedagingan, ngentak linggih miwah pendudusan agung, dawag Buddha Umanis Julung Wangi, nepet ring purnama ketiga. Pemargin karya kekawitin saking upacara tawur balik Sumpah Agung sane kelanturang antuk melaspas mendem pedagingan masuk pati pralingga karya ngingkup sane kemargiang dawag ures pati kliwon warigadean. Ring upacara inucap rauh Bupati Klungkung Inyoman Swirte kesarengin Nyonya Ayu Swirte miwah wakil Bupati Klungkung Imade Kaste kesarengin Nyonya Sri Kaste. Ringgala sane becik punika Bupati Swirte nyinayang apresiasi indik semangat gotong royong krama presiden ngemargiang upacara ageng inucap. Bupati mapengabti menjalaran pemargin karya punika Cina serada bakti majang ide sayang widiwasa presiden ngicinin kerahayuan majang samian krama taler majang Buana Agung miwah Buana Alit. Satios punika antuk memargiang karya inucap krama taler mapengabti mangde pandemi COVID-19 gelis matilar tur kahanan jagat muali becik. Prawartaka karya Anak Agung Gede Anom Puspantara kaabih kelihan pesamuan Anak Agung Gede Agung Rimawan Mausang karya inucap kemargiang pinih ka pertama risampun tambi 100 warsa nentenanin kemargiang. Pemargin karya mata tujuan nyuciang samian wangunan miwah widangan merajan taler nunas kerahayuan ring ide sayang widiwasa. Sadurung puncak karya makatah pelapali upacara sampun kemargiang minekadi melasti ke segara watu klotok dawa geredite pon Julung Wangi. Puncak karya pengenteg, pengebek, pengadol, peselang, pedanan, kemargiang, ring Buddha Umanis Julung Wangi, nepet purnama ketiga. Upacara penyineban pacang kemargiang ring Buddha Pon Sungsang, sia September kali-tali kali dasa. Hari ini makin ngenenin ring Buddha Umanis Julung Wangi, kalau ngenenin kedewasan kecil ring purnama ketiga, ide ngejak biodalan ide adu mogi sangkaning karya puniki memargi tiang ini persemetonan ring puri Satria Kawan memangin kerahayuan aler kerahayuan jagat sareng senang mogi melarapan untuk ya seperti sarening kayun kelep kayun ngaturang bakti side sedaning don puniki merajan tiang san muasem Merajaan Agung Puri Satria Kawan presiden lanturang ring alit-alit kumpuran kaler presiden mencayang kerahayuan dan kesuksesan ling jagat sami. Biasa sapunika sami presiden kadra yang menggadin perwatake dumugi ring irangge sareng sinamian presiden marginin darmaning agama darmaning negara sapunika sami presiden. Puncak karya kapuput ide pedana Gede Karang Putra Kenitan saking Gria Kanginan Paksa Bali miwah ide pedana Wayan Dharma saking Gria Wanasari Karangasem. Pula pali upacara kejangkepin antuk sesolan Rejang Dewa baris gede topeng sida karya Wayang Gedog miwah Rejang Renteng. Humas Klungkung Nguningaya.